So welcome guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe abaperezida 10 ba mbere muri Afurika b'abahirwe ubwo batunza tubutse kurusha abandi muri Afurika. So mbere yuko dutangirana rero n'umuherwe wa 10 tujya ku wa mbere, ndagira ngo ubanze kandi subscribe, like, share ndetse ukore na comment. So ubwo nimvuga share rero wumve ko ari ugusangiza bagenzi bawe iyi message. Ubwo nimvuga message wumve ko ari iki kiganiro kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru. So tutabatindiye rero reka dutangirane n'umuherwe wa 10. Ku mwanya wa 10 dusangaho perezida Isayi Afeki. Uyu Isayi Afeki ni umuperezida wa Eritrea, akaba afite umutungo usaga miliyoni 120 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 dusangaho perezida Abdel Fattah el-Sisi. Uyu akaba ayoboye Egypt cyangwa se Misiri, afite umutungo usaga miliyoni 185 z'amadolari. Ku mwanya wa 8 dusangaho King Mswati wa gatatu. Uyu King Mswati wa gatatu akaba ayoboye igihugu cyitwa Swaziland, umutungo we ukaba ubarirwa mu madolari asaga miliyoni 200. Ku mwanya wa 7 dusangaho Cyril Ramaphosa. Uyu Cyril Ramaphosa rero abenshi muramuzi, akaba ayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo cyangwa se South Africa, umutungo we ukaba ubarirwa mu asaga amadolari 450, ubwo ni miliyoni 450 z'amadolari. Ku mwanya wa 6 dusangaho perezida William Ruto. Uyu William Ruto rero akaba ari perezida wa Kenya, umutungo we ukaba ubarirwa mu madolari asaga miliyoni 500. Ku mwanya wa 5 dusangaho umubyeyi wacu His Excellent Paul Kagame. Igihugu murabizi n'u Rwanda, ni ibisanzwe ni umubyeyi wacu, umutungo akaba afite umutungo usaga miliyoni 500 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 dusangaho perezida Theodore Obiang Nguema. Uyu nguyu akaba ayoboye igihugu cya Guinea Equatorial cyangwa se Equatorial Guinea, umutungo we ukaba usaga miliyoni 600 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 dusangaho Ali Bongo Ondimba. Uyu Ali Bongo Ondimba akaba ayoboye igihugu cya Gabo, umutungo we ukaba usaga biliyoni 1 y'amadolari. So mu baperezida rero 10 b'abahirwe muri Afurika muri uyu mwaka wa 2025 tukaba tumaze kubabwira abaperezida 8 duhereye inyuma. So ubwo uratekereza ku mwanya wa 2 n'uwa mbere hariho abahe baperezida? Tubwire muri comment uko byumva. Urumva ku mwanya wa 2 hariho uwuhe mu perezida? Ese urumva ku mwanya wa mbere hariho uwuhe mu perezida? So n'abatindiye rero cyangwa se ngo mbikisha amatsiko, ku mwanya wa 2 dusangaho Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu ni perezida w'igihugu cya Nigeria, akaba afite umutungo usaga biliyoni 4 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere ho dusangaho umuherwe ukomeye cyane w'umuperezida King Muhammad wa gatandatu. Uyu King Muhammad wa gatandatu akaba ari umwami wa Morocco cyangwa se Maroc. Ku bantu bazi Maroc cyangwa se Morocco, icyo gihugu nicyo kiyobowe n'umuherwe wa mbere mu baperezida muri Afurika. So umutungo we rero ukaba usaga biliyoni 5.8 by'amadolari. So ni ibyo ngibyo rero, urwo ni rwo rutonde rwasohowe na Forbes magazine ndetse na Fineduke. So ubwo rero ukeneye kureba uru rutonde nawe wasura izo website ukamenya amakuru yose. So ikindi ntugende udakanze subscribe, like ndetse na comment. So ciao rero, tuzasubira ubutaha.